ko tōku māma, he wahine māia, he wahine aroha, e tino poho kukupa ana ahau i tana hīkoi. Hīkoi i tana hīkoi, ahatea ngā raruraru nui kei runga i aia. He mea nui tēnei, he mea whakahirahira tēnei mō tō mātou whakapapa katoa. What's given me strength and joy this year has been the healing journey of my mama. We walk what we talk as a whānau, and healing has been our hugest commitment to our tamariki. We could see that if we were not healing and actively healing and consciously healing, then the cycles that we grew up with would carry on, the toxic, abusive cycles that were so normalized and rampant throughout our whole upbringing and through 7 generations. So we wanted to stop it for our whānau. And my mum coming on board gives our waka 3 generations of committed whakapapa whānau to healing and to ensuring a better future for our tamariki. I tū mai a māma ki te whakamahuru i ana mamai, mai i tōna tipuranga. I tū māro ia ahatea i ngana e tahi atu tangata ki te whakapēhi i aia mō tōna oranga katoa. I tū hei tokatu moana mō mātou, ahatea he nui ona hara ki a mātou i a mātou e tamariki ana. And kia hau nei, he māia ake tērā ki te tū ki mua i tō whānau ki o tamariki, ki te whakapāha atu, ki te kawe, i o hapa, ki te whiwhi anō i te whakapono me te aroha o au tamariki. He tauira tērā ki au. Ko ia te iho rei pūmanua, ko ia te tumu whakarai o tātou. I'm so proud of my mum. And she said to me last year, she said to me, babe, to me, the little girl in me thanks you, is grateful to you for taking care of me and for believing in me, because nobody took care of the younger me. She said, you're the first adult that the little younger me has ever felt safe around. And so, ko te whainga nui o te whānau, kakati. You know, kore rawa, e rā hurihanga pūrau, e ora ana mō ngā rā kei te heke mai. E taku tau, he nui taku poho kukupa i a koe, nōku te whiwhinga nui, nā te mea ko koe tōku māma. Ahatea ngā ua, ahatea ngā raru, ahatea ngā hara, i tū koe hei tokatu moana mo tō whakapapa paunamu, e kore taku mihi, e kore taku aroha, e mimiti mōu.